ассалому алайкум бинандаҳои арҷманд. Ин барномаи иттилоотии таҳлилии набзиндагӣ аст ки дар ҳамкорӣ бо стансияҳои телевизионҳои мустақили тоҷикистон таҳия мешавад ва маводҳои онҳо дар барнома ҷойгир ҳастанд. Ва мо имрӯз мехоҳем ҳамроҳи шумо дар мавриди рушди театр, синемо ва мусиқӣ дар ҳоли пандемия ва постпандемия суҳбате дошта бошем. вазъи соҳаи фарҳанг дар шароити пандемияи COVID-19 ва постпандемия, дирӯзу имрӯзи рушди соҳа, ҳунармандону санъаткорон дар ин давра чӣ ҳол доштанд? Таъсири пандемия ба ҳаёт ва фаъолияти эҷодкорон. Ин мавзӯъ аз нигоҳи коршиносони барнома роҳбари бадеии ансамбли Садои Субҳ Анвар Қосимов ва Осими Орифпур, коршиноси соҳаи театру синемо, таҳлил ва баррасӣ мегардад. аввало ташаккур ки даъвати моро барои мусоҳибаи фосилавии видеоӣ пазируфтед ва ман мехостам ба чанд суоли барнома посух дода бошед. аввало ман аз шумо пурсидани ҳастам ки замони хуруҷи пандемия, айёми хонашинӣ шумо чӣ кор кардед? ба ман фурсат расид ки дар айнан ҳамин давраи пандемия вақти васеъ пайдо кардам барои таъмир кардани китобҳои фарсудаи шудаи худ. бисёр ман китобҳоро солҳои зиёд ҷамъ карда будам. айнан ҳамин вақт расид ки ман ҳамаи китобҳоро гирифта аз нав варақ зада ҳама ҷойҳои фарсудаашро аз нав таъмир кардам. бори дигар шеърҳое ки хонда будам аз нав хонда баромадам. аз якчанд шеърҳои нав бохабар шудам. аз якчанд китобҳои наве ки дар вақташ гирифта монда будам, лекин вақт надоштам ки хонам, бо онҳо ҳам шиносоӣ пайда кардам. ду суруди навро ҳам барои тамошобинон тайёр намудам. ташаккур. аслан дар чунин ҳолатҳое ки инсонҳо узлатнишинӣ мекунанд, яъне канорагирӣ мекунанд, дар хона менишинанд, нафари эҷодкор чӣ кор бояд кунад? ташаккур иломҷон, бисёр саволи хубе гузоштед. худам шахсан худам ва ба шогирдонам ҳар дафъа мегӯям ки мана сол ки нав шуд, бояд ки 2 ё 3 суруди навро ту барои мухлисонат эҷод кунӣ. албатта мухлисон аз мо сурудҳои нав, навоҳои нав интизор ҳастанд. ва мо ҳам хостем ки ба ин душвориён нигоҳ накунем, якҷоя бошем, бо тариқи онлайн, бо тариқи интернет бо якдигар яъне суҳбат кунем, чӣ андешаҳо дорем, чӣ оянда барои кадом кор чӣ мақсад дорем, якдигарро бохабар кунем. чунки албатта дар ин вақтҳои беморӣ ҳар як шахс ба дастгирӣ муҳтоҷ буд ва барои мухлисон новобаста ба чӣ масалан монеаҳое ки дар мо ҳаст, новобаста ба он нигоҳ накарда мо кор кардем. бинандаҳои арҷманд, шумо барномаи иттилоотии таҳлилии набзиндагиро тамошо карда истодаед ва ин дар қисмати аввали барнома мо дар мавриди рушди мусиқӣ дар ҳоли пандемия суҳбате доштем бо устоди санъат Анвар Қосимов ва инҷо ман мехоҳам як нуктаро барои шумо ёдоварӣ карда бошам дар мавриди оне ки ҳамин мо шоҳид шудем ки дар замони пандемия бештар аз шабака мардум, махсусан сарояндагон, аз саҳнаҳо ба гӯем саҳнаҳои маҷозӣ рӯй овардан. ин пеш аз ҳама шабакаҳои иҷтимоӣ, махсусан канали ютуб. ва ҳамин мо шумо хуб огаҳӣ дорем дар ана ҳамон фурсатҳое буд ки як ҳамватани тоҷиктабори ки имрӯз муқими Федератсияи Россия аст, Манижа Сангин, ки набераи нависандаи машҳур журналист Ҳоҷи Усмон аст, ӯ дар ҳамин фурсат тавонист бо клиптаронаҳои худаш ба дили мухлисонаш тариқи шабакаҳои ютуб махсусан роҳ ёбад, худашро муаррифӣ кунад ва дар камтарин фурсат аллакай мо дидем ки дар соли 2021 Манижа Сангин тавонист худашро тавре муаррифӣ кунад ки ба озмуни ҷаҳонии мусиқивии Евровидение 2021 гӯем роҳ ёфт ва Федератсияи Россияро намояндагӣ кард. ва ҷанбаҳси он низ чунин гуна шуд ки агарчи дар ҷои аввал гӯем қарор нагирифт, аммо дар даҳгонаи аввал ҳатман мавқеи худашро пайдо кард ва дар оғоз воқеан муносибатҳо ба шахсияти Манижа бисёр гуногун буд ва чун вақте ба даҳгонаи аввал ворид шуд, аллакай муносибатҳо ба шахсияти Манижа ва ҳунари ӯ тағйир хӯрданд. ва дар ватан, дар Тоҷикистони мо муносибати бинандаҳо, мухлисон, ҳаводорони мусиқӣ ба иштироки ин гӯем бонии
صنعت چگونه بود و ما میخواستیم با همین سوال بیاسته از ساکنان مرکزی ولایت پرسان شدیم. یک پرسش سری راهی گذراندیم که آنها منیجر را برای خودشان چگونه شناختند و چگونه هواداری کردند. اینک توجه میکنیم. دیگه nekým geforoštaš. Široký meníže dar Евровидение. Třeba homet to. Nağız mı? Barometri dedi tam mı? Ne dedim? Şiroký meníže dar Евровидение. Třeba homet. نمیدونم دیدگیم نمی‌مانه. Şiroký meníže dar Евровидение. Třeba homet dedin mi? دیدم جدا نقص کرد برآمد کرد من بجدم خود کم تا اینستاگرام یا جا رکلامش دیدم که همین خیلی برد کرد گفتم همین تمام دیگر یکم چی دیگه Şiroký meníže dar Евровидение. Třeba homet. بهای اعلا میتونم معرفی که تاجیکستانه ما خورسان طرفداری همونه Meníže dar Евровидение. Třeba homet. Dedin mi? کدام منیژه؟ نه Saroyan'da. وقتی دیدن ندارم شوفرم در روحم پسند بیننده های ارجمند، صحبت ویدیویی فاصلوی ما با استاد صنعتی تاجیک رابر بدهی انسامبل صدای صوت انور قاسموف ادامه دارد و من میخواستم استاد از شما یک نکته رو پرسیده باشم. من میخواستم نظر شما رو وابسته به گویم اشتراک و برآمدی منیژه در چنین یک آزمونی سطحی جهانی برای خودتان چگونه شناختید و چگونه بهاگذاری کردید. مرحمت. البته من فخر میکنم که تاجیک دختر برآمده باز یک بار نام تاجیکان را به همه دنیا شناساند، گرچنده که از دولت روسیه هم باشد. من بسیار شخصانی که میدارم که در دوره خود معرفی کرده بودن خود را مرحوم نرگس بندیشوی و دلیر نظرف من بسیاری آنها برآمد کردن در گاوس آسیا، اون وقت صدای آسیا، در همانجا تاجیکان را معرفی کرده بودن. موفقیت میخواهم با منیژه باوری دارم که آینده با سرودهای نو و البوم‌های نوش را نصیب باشد. همراه گوش میکنیم. الهام جان. تشکر. یک سوال دیگر، با اندیشه شما موسیقی تاجیک در شرایط پاندمی کووید 19 رشد کرد یا عقب ماند؟ چرا؟ خود نوازندگان، سرایندگان بیکار در خانه ننشستند، کار کردند، ولی آن را به تماشابین شنونده پیشنهاد کرده نتوانستم. قبل از آنکه با شما خداحافظی کنم میخواستم چون نفر ایجادکار که هستید میخواستم این لحظه با یک سرود تازه ایجاد خودتان که مخصوصا در زمان پاندمی اگر ایجاد کرده باشید بازم خوب می بود ما را شاد میکردید و همچنین در همینجا فرصتی صحبت ما را به پایان بخشیدیم. تشکر. مرحبا. یک سرود از احمد ظاهر میخوانم. به فکرم همین سرود و شما هم معقول میشد. من بسیار شخصان را پرسیدم که احمد ظاهر را شنیدید؟ اونها گفتن که ها، لیکن وقتی که من این سرود را خواندم گفتن که باری اول میشنوم. من فکر میکنم که این سرود به شما معقول میشد. بعد اوریجینالی خودی احمد ظاهر را یافته از نو باز گوش میکنید. پیری رسید و فصل جوان دیگر گذشت، دیدی دلا که عمر چیسان به خبر گذشت. پیری رسید و فصل جوان دیگر گذشت، دیدی دلا که عمر چیسان به خبر گذشت. ما را دیگر زی چی چشمی امید است زی پیری، امید است زی پیری. از پیش من جوان با چشم تر گذشت، دیدی دلا که عمر چیسان به خبر گذشت. از بس کار من شد و جانم به لب رسید، جانم به لب رسید. از مادر افتادم آبم ز سر گذشت، دیدی دلا که عمر چیسان به خبر گذشت.
پیری رسید و فصل جوان دیگر گذشت دیدی دلا که عمر چیسان به خبر گذشت. بیننده های ارجمند، شما برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی را تماشا کرده ایستادید و این لحظه ما در مورد تئاتر و کینو سخن میکنیم که حال تئاتر و کینو در شرایط پاندمی چگونه بود. تئاتر موسیقی درامایی به نام تحفه فاضل و شهر کانیبادام هنوز زمان شوروی ساخته شده است و بنایش فرسوده است و رهبریتش امروز کوشش دارد که مبلغ پیدا کند و آن بنا را به شکل مدرن درآورد، اما محیط ایجادیش نو است، زنده و صمیمی و زمانوی و در شرایط پاندمی این بارگاه هنر در خود را نبست. برعکس با نمایشنامه‌های بسیار جذاب خودش توانست محیط ایجادی تئاتر را آنمون فضا را نگاه دارد. ادامه آن که امروز این تئاتر چه حال دارد و کدام دستاوردها دارد مرحمت توجه میکنیم. غیرت قادیروف ختم کرده دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان 12 سال است که در تئاتر موسیقی درامایی به نام تحفه فاضل و شهر کانیبادام کار میکند. ما فوراً یک قرار قبول کردیم باید مناسبت سازیم و فعال کردیم یوتیوب کانال. او توانست نوابسته از مشکلات پیش آورده پاندمی همچون راهبر واسطه زمانوی مناسبت تئاتر و تماشابین را نگاه دارد و اثرهای خوبی را توسط شبکه‌های اجتماعی به مخلصان پیشنهاد سازد. خواستیم الکی تمرین کنیم، تمرین هم در پروسس تمرین راه اندازی کردیم آنلاین، یعنی به طریق زوم. کارگردان از لندن نشسته همراه ما تمرین کردن و یک نمایش سطح جهانی آماده کردن. با چشمانی پوشیده نقشا می آفریدم، مسخره بازان قهرمانان عقل ها را دیوانه میکنم. تیم 3 نفره برای نگاه داشتن رابطه خود با تماشابین اثر نویسنده روس آنتون چخوف صدای قو را با کارگردانی اولیاقلی خوجقلی که در لندن زندگی میکند با استفاده از صحنه اینترنتی زوم آماده کرد. نوابسته از مناسبت فاصلوی کارگردان و اکتور که تجربه نادر در آسیای مرکزی به حساب می رود، نمایشنامه مکمل گردیده به آزمون جمهوریوی پرستو پیشنهاد شد. онлайн через экран это впервые. نمایشنامه نوبتی تجربه اولین من همچون کارگردان در شکل آنلاین بوده. با وجود مناسبت فاصلوی من و گروه ایجادی را به هدف رسانید. من در لندن در خانه خود نشسته به مهنت فداکارانه جوانان صنعت دوستی کانیبادامی کفگویی میکنم. Нашли такие возможности, но они, значит, хорошие ребята. اولین اثری که در شکل آنلاین به تماشابین پیشنهاد گردید بازیچه ها نام داشت. به صحنه گذارنده نمایشنامه فرهاد غفارپور بوده. سناریوی آن یک جایه با باهیر بهادرزاده آماده شده بود. این اثر ماه سپتامبر سال گذشته پیشنهاد تماشابینان گردید و خیلی خوب پذیرفته شد. وقتی که کارگردان از تو چیز میخواهد و تو اجرا میکنی و وقتی که وی در پیش تو است وی میبیند که تو چی ها داری و خودی همینجا یعنی اصلاح میکند، راهنمایی میکند. وقتی که کارگردان توی دیده نمیتواند، توی از پشت اکران میبیند و تمام احساسات احساس کرده نمیتواند، این علاقه خواهی نخواهی یک چیزی که ما عادت کردگی نیست. برهان‌الدین جباری که داننده ساحه معارف و فرهنگ می باشد، تجربه ساحه را در شهر دوام پاندمی عاید به گذراندن چهاربینی ها خوب بهاگذاری می کند، زیرا محیط فرهنگی و ادبی در کانیبادام فعال نگاه داشته شد. با اون محدودیت ها نگاه نکرده، اهل ادب، اهل فرهنگی کانیبادام، اهل معرفت توانستند که یک فضای فرهنگی و معرفت و ادبی شهر را نگه دارند. مردم ملکه مراجعت با شبکه‌های اینترنتی با دیگر واسطه‌های اطلاعاتی بین هم خیلی معاشرت زیست پیدا نمودند که این البته به نفع کار است. کانیبادام دیگه جای بلسلم.
намоиши онлайнии таҷрибаи нодир буда дар минтақа омӯхта мешавад. мисоли равшани он дарсҳои махсус барои актёрони театрҳои шаҳри Тошканд аз тарафи мутахассисони соҳа мебошад. агар соли 2018 театри Конибодом барои таҷрибаомӯзӣ ба Ӯзбекистон рафта бошад, имрӯз ба он муваффақ шуд ки таҷрибаи онҳо дар ин кишвар паҳн гардад. рости гап як камтар шакли муносибати мо ба муаммо дигар хел аст. яъне муамморо ҳамчун муаммо нигоҳ намекунем. мо ин як чизи нав ҳисоб мекунем ки бояд мо ҳамина гузарем. умед дорам ки ин талаботи тамошобин ки мо аллакай қонеъ кардем дар саҳна, мехоҳем ин талаботи ки як шароити хуби барои бинанда бошад, ина қонеъ мекунем. тими ҷавони театр ба оянда нигоҳи нек дорад. ғайрат қодиров нақша дорад бо истифода аз ҳайати мавҷуда ва ҷалби қувваи ҷавонони санъатдӯст асарҳои навро ба саҳна гузорад ва тамошобини худро дар толори барҳаво ва замонавии театр бубинад. бинандаҳои арҷманд, чун дар оғози барнома зикраш рафт, коршиноси имрӯзие ки ба студии мо ташриф оварданд, як нафари бисёр огоҳ, нафаре ки худ инсони ҳамеша дар ҷустуҷӯ ҳастанд, эҷодкор, коршиноси соҳаи синамову театр Осим Орифпур. шуморо хушомадед мегӯям. дар шароити пандемӣ чӣ кор кардед? аслан барои эҷодкор ин чӣ гуна фурсат аст? узладнишиниву хомӯш будан ё гӯем ягон кори эҷодиро анҷом додан? марҳамат. хоса барои ман зиёда аз 5 моҳи аввали пандемия, 6 моҳи аввали пандемия то ҳамон давре ки аллакай мардум одат карданд ба ин беморӣ, ҳамин гуна як фурсат буд ки ман тамоман истироҳат накардам ва бо тими эҷодӣ мо танҳо роликҳои иҷтимоӣ сабт кардем. ҳофизон гуфтанд ки худро эҳтиёт кунед, пизишкон гуфтанд ва ғайра указо. то ҳамон замоне ки ман худам ба ин беморӣ гирифтор шудаму ба табобат рафтам. дар баробари самти журналистиву кинову театр дар самти нависандагӣ баъзан корҳоро кардам. масалан ман 5 ҳикоя навиштам ва 2 тои он дар ҳамин фурсат нашр шуд дар рӯзномаҳо. масалан ман дар давраи пандемия ҷиноят ва ҷазои Достоевский хондам, қиёмати Чингиз Айтматова хондам ки воқеан қиёмат ба сарам шӯрид. бисёр асарҳои бузургам ман мутолиа кардам ки ман бисёр орзу доштам ки хонам. ин пандемия як фурсат буд ки шумо он гӯем хостаи худро амалӣ сохтед. ташаккур. мо дидем аз суҳбатҳои қаблӣ дар мавриде ки шароити пандемия мардум бештар аз саҳнаҳои воқеӣ ба маҷозӣ кӯчиданд. гуфтем шабакаҳои иҷтимоӣ, платформаҳои фейсбуку ютубу дигару дигар. хуб имрӯз аҳли эҷод, санъат гӯем то куҷо аз чунин технологияҳо ба назари шумо воқеан ман дар назар дорам Тоҷикистонро огаҳ ҳастанд, то куҷо аз он босамар истифода бурда метавонанд аз наздикои шумо? сухан дар бораи он меравад ки то чӣ андоза онҳо аз алгоритмҳои махсуси ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ дуруст истифода бурда метавонанд. масалан фарз кардем дар кадом вақт бояд матн нашр кард дар фейсбук ки он бояд байни мардум паҳн карда шавад ки вай махсус алгоритми худро дорад, намедонанд. ва мутаассифона ман вақте ман мебинам аксари ҳунармандони мо аз ин қоидаҳое ки бояд истифода шаванд истифода намебаранд, лекин хурсандиовар он аст ки онҳо ҳамеша дар шабакаҳои интернет ҳастанд, дар шабакаҳои иҷтимоӣ, яъне дар олами маҷозӣ. ва ин сухан дар бораи онҳое меравад ки каме сину соли ҷавон доранд ва онҳо ин технологияро мефаҳманд. ва як муаммои дигари олами маҷозии мо ин қимат будани арзиши интернети мо ҳаст ки на ҳамеша. масалан мо бубинед дар шабакаҳои иҷтимоии Русия, Амрико, ҳатто Қирғизистон, Ӯзбекистон мо видеоҳои хеле зиёдро мебинем, лекин дар Тоҷикистон мо видео қариб ки намебинем. ба чӣ хотир? ба он хотир ки мегабайти зиёд мезанад ва маблағи зиёд мезанад. танҳо мо бо чанд андешаи худ ва бо чанд акс ва бо чанд матн мо кифоягӣ мекунад, яъне кори мо, яъне мо наметавонем ки шояд ин ба киссаи мо таъсир мекунад ва шояд ки имкони молӣ ҳам надорем. имкониятҳои мо бо хостаҳо мо мувофиқ нест. мувофиқат намекунад. бале. ташаккур. ва як суоле ки ин қисмати суҳбатамонро ҷамъбаст мекунем. ба андешаи шумо рушди театр имрӯз дар шороити имрӯз пеш аз ҳама аз чӣ вобаста аст? мо ба ҷаҳони ҳамон маҷозӣ хеле одат кардем. ин бисёр муаммои сахт аст ва барои театр имрӯз фазои мо ҷомеаи театрӣ нест. иллат ба андешаи ман мо
аз ҳамон фарҳанги театрӣ дур рафтем. Мо аз хурдӣ бояд кӯдаконро ба театр бурдан ва онҳоро маззаи театрро чашондан ва ғайра одат бояд кунонем. Масалан бубинед дар Узбекистон ҳамсояи давлати мо бо эълони як намоишнома толор пур аз тамошобин мешавад. Ин як. Дуюмаш, на ҳамеша театрҳои мо намоишҳои ҷолибро барои бинанда таҳия мекунанд. сухан дар мавриди мавзӯъ. Бале, мо бояд мавзӯъҳои ҷолибро интихоб кунем. Мо бояд ҳунармандоне ки аллакай шинохта шуданд байни мардум, онҳоро бояд ба ин намоишномаҳо ҷалб намоем ва аз ҳама муҳим бояд хуб таблиғ кунем. Ба андешаи ман имрӯз дар театрҳои Тоҷикистон бояд менеҷерҳои замонавӣ ки онҳо ҷустуҷӯ кунанд, фестивалҳои байналмилалиро пайдо намоянд, грантҳо бинависанд, маблағ пайдо намоянд. Яъне ин гуна ба андешаи ман бо дигар вожа продюсерҳо лозим ҳастанд ки маблағ пайдо кунанд. Хоҳед нахоҳед мо бо ҳамдигар бо муошират зинда ҳастем. Ин олами маҷозӣ албатта моро гарчанд бо пайдо кардани иттилоот, бо пайдо кардани масалан чизҳои бисёр муҳим, лекин меҳрро кам мекунад, бесавод мекунад. Моро машғул медорад. Бовар кунед, ман ҳар замон варақ мегардонам, мебинам ки ним соат вақт гузаштааст ва фикр мекунам ки ман чӣ иттилоъ гирифтам ва мебинам ки ягон чизи арзишманд нагирифтам. Мекушам мемонам, лекин боз баъд аз ним соат боз ман пайваст мешавам ки аллакай одат аст. ташаккур. Бинандаҳои арҷманд, дар суҳбати мо коршинос ҳастанд Осим Орифпур, коршиноси соҳаи синемо ва театр. Ин лаҳза ман як нуктаро барои шумо гуфтанӣ ҳастам ки дар 2 сол як маротиба дар Тоҷикистон фестивал озмуни театрҳои Тоҷикистон бо ном Парасту баргузор мегардад ва чун соли 2020 соли авҷи пандемия буд ва гуфтем дар оғоз ки театрҳо низ як ҳоли мушкили худро доштанд, аз ин ҳолат баромаданд ва дар 2021 онҳо бо як иштиёқи зиёд ба ин озмун рафтанд ки воқеан ин як пеш аз ҳама дидорбинии ҳамдигар буд ва дидори имсола аз дидорҳои солҳои пешин фарқ дорад. дар он гузориши ки ин лаҳза ман манзури шумо месозам зикр шудааст ки дар як соли пандемӣ бисёр чеҳраҳои шинохтаи фарҳангу кинову театрро ин пандемия ҷисман аз байни мо бурд. Аммо гуфта шуд ки кору пайкори онҳо то абад боқӣ мемонад вале театр ва кино бояд рушд кунад. ҳамкорони мо аз хадамоти видеоии оҷонсии Ази Плюс маводеро аз ин озмун таҳия карданд. он аз озмуни Парасту ва бардоштҳои ҳунармандони театр аз рафти он. Инак ҳамроҳ тамошо мекунем. ин даромадгоҳи театри опера ва балет аст. даҳҳо одамон, тамошобинону ҳунармандон мисле ки тӯй доранд. дар пойтахти ҷумҳурӣ фестивали театрии Парасту 2021 оғоз ёфт бо ҳама хосияту табиаташ пуродам. расо як сол пеш бошад, дар ҳамин рӯзҳо дарҳои театр пурра баста буданд. театри опера ва балет қариб як моҳ тақрибан ҳамаи ҳайаташро ба рухсати ғайриновбатӣ фиристода буд. 45 соли боло мо ҷавоб додем, як 3 ҳафта дар хонаҳо шита гиранд гуфтем. он замон директори ин хонаи фарҳангӣ ба кори дигар гузашт ва иҷрокунандаи вазифаи роҳбар бар дӯши ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурӣ Содиқ Нуруллоев гузошта шуд. ним сол ва он ҳам давраи душвортарини пандемия ба роҳбарии устод рост омад. қариб ки сари 2 рӯз як бор омада тамоми театрро аз назари эпидемиологӣ мегузаронданд. маҳлули спиртӣ мезаданд, дуд мезаданд ва худи театр ҳам тамоми маҳлулои спиртӣ доим дар театр буд. ҳар як шахс ба дар дасти худаш маҳлули спиртӣ буд, ниқоб дошт ки мо дар цехе ки либосдӯзӣ ҳаст барои тамоми коргаро мо дӯзондем. театри академии драмавӣ ба номи Лоҳутӣ нисбати дигар театрҳо пандемияро бо талафоти калони ҷонӣ паси сар кард. Якуним соли пандемия 9 нафар ҳунармандони бузурги театр, шинохтаи театр аз байн рафтанд. Инам як вай гӯем чи талафоти калон буд тавассути ҳамин пандемия аслан. хайр кунем чи ҳаминам тақдири насиби театр буд, лекин театр чӣ мекунем мо рӯҳи онҳо шод бошанд, мо مثلا یاد اونا دائما میکنیم، لیکن تئاتر باید فعالیت خودش باید کنه، دوام تئاتر.
پس از یک چند ماه وضعیت کمی معتدل شد ولی گذراندن چاره‌بینی‌ها اجازت نشده بود. کارمندان نمی‌دانستند کی تماشابین خود را باز می‌بینند و هیئت ایجادی تصمیم گرفت تا اجازه نمایش وقت خالی را به فایده گذراند. این هم یک دورنما بود. تنها آمادگی می‌گرفتیم، یعنی خودی تئاترها، تمام تئاترها یعنی درونی خودشون، یعنی درونی دیگه خودشون می‌جوشیدن، اما خوراکشون رو تقسیم کرده نمی‌توانستن. این هم یک استراتژی بود که مثلا همون وقت گم نکنیم و دست به نمایش‌های نزنیم، چیزهای نو تهیه کنیم. مثلا برای کودک‌ها هم بود، برای کلانسال‌ها هم بود نمایشنامه. وقتی که اوج کمتر باید شد و گذشته باید شد، ما همون نمایشنامه ما همون یک بار قریب که روی صحنه اومدیم. در سرتاسر مملکت تلاطم همان تختی کابوسی کی بود با که یک نیمه از عمر خود کم کنم، جهان پر از نام رستم کنم. به نظر من یگانه اقدام خوبی که حکومت جمهوری پیش گرفت این دوره پاندمی برای همه هنرمندان به تاخیر معاششان داد. حتی نگاه نکرده بودن که بعضی از تئاترهای ما برای یک هفته دو هفته و یک ماه دو ماه به نمایش بودن، یعنی نمایش اجرا نمیرفتن ولی از طرف حکومت معاش میگرفتن. این یک از اقدامات خوبی حکومت بود که قابل ستایش است و من در فضای تئاتری کشورم یگان دوره سخت و تعطیل طولانی تئاتری را ندیدم. حاضر باشد احوال عموما خوب است. تماشا به محدود به حضور میاد. بیهوده هم نیست که مثلا امروز ما جشنواره پرستو 2021 برگزار شده است. امروز تئاترها به حیات معمولی برگشتند، به همان سطح پیش از پاندمی. همه کارمندان ضد کرونا ویروس ایم شدند و خوف قریب که نیست، ولی تا حال همگان احتیاطکار هستند و به گفته آنها رعایت دائمی تازگی یکی از عادتهای آنها و یکی از نتیجه‌های مثبت پاندمی شد. امام علی سیدزاد، بحرالدین دولتوف، علیشیر داداخانوف مخصوص برای برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی. بیننده‌های ارجمند، شما برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی را تماشا کرده اید و امروز در مقام کارشناسی حضور دارند در برنامه عاصم عارفپور، کارشناس ساحه سینما و تئاتر. عاصم جان عزیز، بار دیگر خوش آمدید میگم. من یک نکته رو، یک آمار رو برای شما قرائت کردنی هستم و هم برای بیننده ها که راستی من اینو از شبکه‌های جستجویی که مثلا امروز در اینترنت بسیار فعال است پیدا کردم. تاثیر پاندمی به ساحه تئاتر و کینو چگونه بود، مخصوصا جنبه کینو. اینجا من آمار رو میارم در مثال فدراسیون روسیه. سال 2020 کینوتئاترهای روسیه حدودی 50 میلیارد روبل را از دست دادند. از این رقم 10 میلیارد روبل ضرر این به واسطه از خولگی تالارهای تماشا بود. 40 میلیارد روبل این کم شدنی درآمد. حجم جمع‌آوری خزینوی یعنی کسب زبور حدودی 22 میلیارد روبل بود. سال 2019 باشد این رقم برابر 60 میلیارد روبل بود. یک نکته دیگر، بازار رسمی خدمت‌رسانی‌های ویدیویی در همین زمان پاندمی رشد کرد در فدراسیون روسیه. درآمد آنلاین کینوتئاترها در سال رفته 2020 به 27.8 میلیارد روبل برآمد. حجم عمومی درآمد خدمت‌رسانی‌های ویدیویی 19.1 میلیارد روبل را تشکیل داد. پرداخت‌های تماشابینان یعنی عبورنشوی و اجاره سریال و فیلم‌های الهیده 22.9 میلیارد روبل بوده. درآمد از رکلامه آن 4.9 میلیارد و حدودی 5 میلیارد روبل را فرا گرفت. این یک آسان همین گوییم اوضاع کینو در شرایط پاندمی در سال 2020 در فدراسیون روسیه گفته اگر جستجو کنید برای شما خیلی رقم‌ها از آن گوییم این گوییم سامانه هایی که رسمی است و گوییم خصوصیت آماری دارن. در ما چنین آمار هست؟ اگر ها از کجا پیدا کنیم؟ در تاجیکستان تاجیک فیلم و چند کینوستودیو و گروه‌های ایجادی هر سال کمش تو 5-6 فیلم ثبت می‌کردند. در سال 2020 یعنی در دوره پاندمی یگان فیلم ثبت کرده نشد. با جز چند گروه ایجادی که با رعایت قاعده‌های بهداشتی فیلم ثبت کردند
ва ин барои яъне ҳамин соли 2020 барои тоҷикфилм барои гурӯҳҳои эҷодӣ хеле соли вазнин ҳам буд. Лекин дар ҳамин давра дар соли 2020 чунон ки ишора рафт, шумо ҳам қайд кардед, дар Тоҷикистон хеле каналҳои ютубӣ рушд карданд. аз ҷумла Навиҷон Пирматов, коргардони филмҳои арӯси замонавӣ, як шабака кушод ва он дар зарфи 5-6 моҳ ва ҳудудан то 1 сол то ҳоло дирӯз ман дидам 87 000 обуначӣ дорад, ки як сериал сабт карда истодааст, Душанбеи ишқпул, ва ҳамин ба ҳамин васила аз кинотеатри воқеӣ ба кинотеатри маҷозӣ кашонданд. омор ҳаминро нишон медиҳад, ки гарчанд мо интернети гарон дорем, шояд масалан аксари тамошобини киноҳои тоҷикӣ, ҳамон киноҳое ки дар шабакаи ютуб гузошта мешавад, ин аз Русия аст. Мардум аз Русия тамошо мекунанд. то имрӯз мо як факт ё як рақами мушаххас надорем, ки мо чӣ қадар зарар дидем дар пандемия, ба чӣ хотир? Ба он хотир, ки мо кинотеатр надорем. агар мо кинотеатр медоштем расман ва мо метавонистем дар вилоят муайян кунем, ки ҳамин кадом кинотеатрҳо чӣ қадар зарар дидааст. ташаккур. бинандаҳои арҷманд, шумо барномаи иттилоотии таҳлилии набзи зиндагиро тамошо карда истодед, ки мо аз дирӯзи замони пандемия ва постпандемии театр, кино ва мусиқиву музей суҳбат дорем ва дар суҳбати мо ҳузур доштанд коршиноси соҳаи театру синемо Осим Орифпур. Хушомадед мегӯям. Ташаккур. бинандаҳои арҷманд, чун дар охири суханам ман аз музей ёдовар шудам ва ин лаҳза ана ҳамон гузориши кӯтоҳеро ки аз фаъолияти осорхонаи таърихии вилоят замони пандемия сухан мекунад, ҳамонро тамошо кунем. марҳабад. ба осорхонаи таърихии вилояти Соғд таҷҳизоти сенсериро насб намуданд. ин навъоварӣ дар давраи пандемия рӯи кор омад. ба барномаи намоиши таҷҳизоти сенсерӣ асбобу аёният ва нигораҳо, ки дар фонди осорхонаи таърихии вилояти Соғд маҳфуз аст, ворид шудааст. алҳол ин экрани намоишӣ ба шахсони имконияташон маҳдуд хизмат мерасонад. мақсад аз насби ин таҷҳизот кӯмак расонидан ба шахсони имконияташон маҳдуд асосан аз ҳамин иборат буд ва он нафароне ки имконияташон маҳдуд асту аз осорхона дидан кардан барояшон мушкилӣ пеш меоварад, метавонанд тавассути ин таҷҳизот аз нигораҳое ки дар осорхона мавҷуд ҳаст аз он бохабар карданд. эҳтимол меравад, ки таҷҳизоти сенсерӣ, ки фонди осорхонаи таърихии вилояти Соғдро дар худ хунҷоиш додааст, ба интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ пайваст карда шавад. зеро бо ин васила шумораи тамошобинони осорхона бештар гардида, онро на танҳо аз шаҳри Хуҷанд ва вилояти Соғд, ҳамчунин аз кишварҳои дуру наздики ҷаҳон метавон тамошо кард. алҳол сайти мо бо муваффақият кори худро давом дорад. ҳар ҳафта 2 то 4-5 мақолаҳои кормандон дар сайти муассиса нашр мешавад ва хоҳишмандон метавонанд аз он истифода баранд ва ин насби таҷҳизоти сенсорӣ низ яке аз пешравиҳо дар осорхона аст ва албатта мо кори онро дар оянда боз инкишоф хоҳем дод. дар давраи пандемияи COVID-19 шумораи тамошобинони осорхона коҳиш ёфт, зеро давоми як соли охир танҳо 20 000 нафар аз нигораву нодираҳои муассисаи давлатии маҷмаи таърихию фарҳангии қалъаи Хуҷанд, осорхонаи таърихии вилояти Соғд дидан карданд. ин шумора хеле кам буда ба маҳдудиятҳои карантинӣ алоқамандӣ дорад. давоми 4 моҳи охир беш аз 13 000 нафар ба тамошои осорхонаи таърихии вилояти Соғд ҷалб шуданд. мафтунашкур ва Наимҷон Айбов махсус барои барномаи набзи зиндагӣ. бинандаҳои арҷманд, лаҳзаҳое ки ба сабти барномаи навбатӣ омодагӣ мегирифтам, аз шаҳри Конибодон ба ман хабар расид. роҳбари телевизиони панҷуми шаҳри Конибодон ба ман хушхабаре расонданд ва гуфтанд, ки театри мусиқии драмавӣ ба номи Тӯҳфаи Фозилови шаҳри Конибодон дар натиҷаи ҷамъбасти фестивал озмуни ҷумҳуривӣ Парасту 2021 соҳиби шоҳ ҷоиза гардид, ки воқеан ҳам ин пеш аз ҳама дастоварди аҳли эҷоди ин театр аст, ки мо аз номи таҳиягарони барнома ба роҳбарият ва кулли ҳунармандону эҷодкорони театри мусиқии драмавӣ ба номи Тӯҳфаи Фозилови шаҳри Конибодон ин комёбиро самимона муборакбод мегӯем. бинандаҳои арҷманд, хулоса аз шумо аст. ин барномаи иттилоотию таҳлилии набзи зиндагӣ буд. дар ин ҷо фурсати барнома ба поён мерасад. хайр, хонатон обод бошад.
муҳоҷирати меҳнатӣ дар шароити пандемия, сарҳадҳои баста ва талабот ба қувваи корӣ дар дохил ва хориҷи кишвар. Мушкилот ва муаммои ин мавзӯъ дар барномаи ояндаи Набзи зиндагӣ матраҳ мегардад.